Aya ni amakuru yihutirwa cyane atugezeho muri aka kanya bimaze kuba mu gihugu cya Benin mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 7 ukwezi kwa 12 2025 abasirikare bamaze gukora coup d'etat itunguranye cyane. Ku munsi w'ejo wundi twaze tuganira kuri coup d'etat yabaye mu gihugu cya Guinea Bissau, ariko andi makuru aravuga yuko muri iki gihugu cya Benin uwitwa Patrice Talon akaba ari we warusanzwe abara kino gihugu cya Benin. Amakuru rero arashimangira ko amaze gukorerwa coup d'etat mu gitondo cyo kuri cyumweru. Abasirikare bari bayobowe na Lieutenant Colonel Pascal Tigri bamaze gutangaza ko bahiritse President wa Benin Patrice Talon ku butegetsi. Amakuru yatangajwe na France 24 mu bitangazamakuru bikomeye cyane bikora ku nkuru cyane cyane zo ku mugabane wa Afurika, ariko gikoreye pari mu Faransa, avuga ko aba basirikare bagose urugo rwa President Patrice Talon bajya kuri televiziyo y'igihugu cya Benin batangaza ko yamaze kuvanwa ku butegetsi. Impamvu nyirizina yivanwa ku butegetsi rya President Patrice Talon kugeza magingo ngaya ntabwo yari yamenyekana, ariko ni operation yari ikomeye, operation yari iteye ubwoba. Ivuga yuko mbere yuko bagota urugo rwa Patrice Talon babanje no kugota presidence, no kuvuga ibiro by'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Benin, ariko kandi bagerageza no kugota bamwe mu basirikare b'inkoramutima za President Patrice Talon. Hanyuma baza gufata televiziyo, radio na televiziyo by'igihugu bahita batangaza ko bamaze gufata ubutegetsi. Bavuga ko ibirambuye kuri iyo coup d'etat bamaze gukorera President Patrice Talon baraza kugenda babigarukaho mu bihe biri imbere, babitangariza abaturage b'iki gihugu cya Benin muri rusange. Ni coup d'etat zikomeje kuba cyane ku mugabane wa Afurika. Muri Guinea Bissau coup d'etat imaze iminsi ibaye, bivugwa ko ndetse kugeza magingo ngaya abasesenguzi bakurikiranira hafi batangiye gutekereza ko ishobora kuba atari coup d'etat, ahubwo ishobora kuba ari ugutanga ubutegetsi mu bundi buryo, ariko bikitirwa ko ari coup d'etat yabaye muri iki gihugu cya Benin, kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika ndetse n'iki gihugu cya Guinea Bissau. Ibihugu rero byo mu burengerazuba bwa Afurika nibyo bimaze iminsi cyane bibamo ibijyanye n'irikwa ry'ubutegetsi, ariko kandi uretse Benin ni Guinea Bissau hari n'andi makuru avuga ko no mu gihugu cy'u Burundi hamaze iminsi hageragezwa irikwa ry'ubutegetsi, ariko rikagenda riburizwamo n'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Ndetse binavuga ko mu minsi ishize ubwo ku itariki ya 4 yari Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuga ko ku mugoroba ku itariki ya 3 ngo haba harageragejwe coup d'etat mu buryo bw'ibanga, ariko abasirikare bakomeye bari bapanze cyangwa se bari bateguye umugambi baza gusubiranamo, baza kutabyumvikanaho, biza kurangira nyine uwo mugambi uje kubapfubana nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho mu gihugu cyo Burundi. Ariko kandi President Evariste Ndayishimiye kugeza magingo ngaya nubwo bwose yitabira ibikorwa bitandukanye, nubwo ajya mu nama zitandukanye hanze y'igihugu cy'u Burundi, agenda afite ubwoba ko isaha n'isaha ashobora kuba yakurwa ku butegetsi. Muri rusange rero coup d'etat zimaze kuba ku mugabane wa Afurika ni nyinshi cyane, ndetse hakomeza kugenda hibazwa ese ntabwo ubutegetsi bwafatwa ku mugabane wa Afurika hatabayeho coup d'etat. Kubera iki se coup d'etat arizo zikomeje kugenda zigaruka cyane kuri uyu mugabane wa Afurika? Nko muri iki gihugu cya Guinea Bissau, atese yaba ari coup d'etat nyayo cyangwa byari ikinamico biri inyuma y'ifatwa ry'ubutegetsi muri Guinea Bissau? Ati coup d'etat zikozwe n'igisirikare si ibintu bishya muri Guinea Bissau. Iki gihugu gihere mu burengerazuba bwa Afurika kuva cyabona ubwigenge mu mwaka wa 1974 kimaze kugira nibura coup d'etat 9 zageragejwe ndetse zikanashirwa mu bikorwa. Ariko ubwo abasirikare batangaza ko bafashe ubutegetsi kuwa gatatu ushize, bamwe mu basesenguzi n'abanyapolitike bagaragaje amakenga ku byatangajwe. Ibiranga coup d'etat byose byaragaragaye. Amasasu yumvikanye hafi y'inzu ya President, nuko Umaro Sissoco Embalo wari President w'icyo gihugu arafungwa, ndetse abasirikare bakoze iyo coup d'etat bajya no kuri televiziyo y'igihugu batangaza ko bafashe ubutegetsi. Nyamara hari ibindi byatumye abantu bayibazaho cyane, kuko Minisitiri w'Intebe wa Senegal Ousmane Sonko ndetse n'uwahoze ari President wa Nigeria Goodluck Jonathan n'abandi bavuze ko ibi bishobora kuba ari umugambi wateguwe na President Umaro Sissoco Embalo ubwe. Nyuma yaho ibintu byarushijeho gukomera, igisirikare cyafashe ubutegetsi cyabwiye BBC ko cyafashe ubutegetsi gusa. Igisirikare cyabwiye BBC ko cyafashe ubutegetsi mu gihugu, ariko cyamaganye ikoreshwa ry'ijambo coup d'etat. Abayoboye igisirikare bavuze ko bafashe ubutegetsi kugira ngo bahagarike umugambi wari uri gutegurwa n'abanyapolitike batazwi amazina, bashyigikiwe n'umucuruzi ukomeye cyane w'ibiyobyabwenge, umugambi ugamije guhungabanya igihugu kizwi nk'indiri y'ibiyobyabwenge byerekeza ahandi ku isi. Niki cyabaye intandaro y'coup d'etat muri iki gihugu cya Guinea Bissau? Iminsi 3 gusa mbere y'uko igisirikare gitangaza ko cyafashe ubutegetsi, abaturage ba Guinea Bissau batoye matora President.
Embalo w'imyaka 53 yari yamamarije manda ye ya kabiri ariko anahanganye bikomeye cyane na Fernando Diaz de Costa. Diaz yarashyigikiwe na Domingos Pereira woze ari minisitiri w'intebe. Uyu Pereira niwe wagombaga guhagararira ishyaka ry'abatavuganwe n'ubutegetsi PAIGS mu matora ya perezida, ariko yaje kwamburwa uburenganzira bwo kwiyamamaza. Ubutegetsi buvuga ko yatanze ibyangombwa bye atinze, bityo ntiyemererwa kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Ibyavuye mu matora byagombaga gutangazwa kwa kane, ni ukuvuga umunsi umwe nyuma y'uko irikwa ry'ubutegetsi ribaye. Ese niki cyabaye ku munsi wa coup d'etat? Nyuma y'urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu murwa mukuru Bissau, Embalo mu kiganiro kigufi cyo kuri televiziyo yabwiye France 24 ati bamaze kunkura ku butegetsi. Hari n'abandi bafunzwe barimo nka Pereira, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, Boche Kande ndetse n'umuyobozi mukuru w'ingabo General Biage Nathan. Ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora cyagabweho igitero, hanyuma inzego z'ubutegetsi zatangaje ko abagabo bitwaje intwaro banipfutse mu maso bangije ibikoresho by'itora ndetse kandi ububiko bwa mudasobwa bwari bubitswemo ibyavuye mu matora. Ibi bivuze ko ibyavuye mu matora bitagitangajwe. Kuki hari amakenga kuri coup d'etat cyangwa se irikwa ry'ubutegetsi muri Guinea Bissau? Amashyaka atavuganwe n'ubutegetsi, imiryango itegamiye kuri leta, civil society ndetse n'abanyapolitike bo mu bihugu bituranye byo muri Afurika y'Uburengerazuba bashidikanya ku byatangajwe n'igisirikare muri Guinea Bissau. Nyuma yo kurekurwa kwa kane, Embalo yahise ahungira mu gihugu gituranye cya Senegal. Ku ndege y'igisirikare y'icyo gihugu, ibintu Flavio Baticha Ferreira wo mu ishyaka PAIGS abona ko biteye amakenga. Bwana Ferreira woza ari umudepite yabwiye BBC ati uburyo yahunze ava mu gihugu cya Guinea Bissau aherekejwe, ati mbese wagira ngo yari umukerarugendo ari kumwe n'umuryango we ndetse n'imizigo ye, kandi akagenda rwose nta nzitizi n'imwe ahuye nayo. Ibi byose bigaragaza ko atari coup d'etat koko ati twese tuzi ko irikwa ry'ubutegetsi riba rimeze. Mu bindi bihugu bya Afurika byabayemo za coup d'etat mu myaka igera kuri 5 ishize, na mutegetsi rumwe wakuyeho hanyuma ngo yemererwe gusohoka igihugu mu buryo bwihuse nk'uko byabaye kuri Perezida Umaro Sissoco Embalo. Ariko kandi hari abasesenguzi babwiye BBC ko ingabo za Guinea Bissau zishobora kuba zatekereje kumureka akagenda vuba, byafasha mu gucunga neza impinduka ndetse no kugabanya imvuru mu gihugu cya Guinea Bissau. Abashyigikiye Umaro Sissoco Embalo mu myenda iri foto ya Embalo bagiye bazenguruka mu mihanda muri icyo gihugu cya Guinea Bissau. Goodluck Jonathan woza ari perezida wa Nigeria nawe yibajije kuri coup d'etat, avuga ko perezida w'igihugu wakuye ku butegetsi n'igisirikare ataba yemerewe kuvugisha itangazamakuru mpuzamahanga. Goodluck Jonathan wari umwe mu bagize ikipe y'indorerezi mu matora muri Guinea Bissau yagize ati ibyabaye muri Guinea Bissau ntabwo ari coup d'etat. Mu ijambo ryiza navuga nti byari nk'umuhango wateguwe. Jonathan ari mu kuri. Abayobozi bakuwe ku butegetsi ubusanzwe ntibaba bemerewe kugira itumanaho iryo ari ryo ryose bagirana n'abandi bantu bo hanze mu gihe bafunzwe, ariko hari bidasanzwe nk'uwahoze ari perezida wa Gabon Ali Bongo Ndimba ubwo yakurwaga ku butegetsi yafashwe amashusho asaba ubufasha inshuti ze zo hirya no hino ku isi nyuma yo gukurwa ku butegetsi mu 2023. Gufata ubutegetsi bwa General Hortan Nam, umuyobozi mushya wa Guinea Bissau, nabyo byateje impaka nyinshi cyane kuko yarazwi nk'inshuti ya hafi ya perezida Embalo. Embalo ntakiratangaza kuri ibi, avugwa by'uko irikwa ry'ubutegetsi bwe ari we wariteguye. Niki cyatuma hakorwa coup d'etat y'ikinamico? Abanenga ubutegetsi bakomeje gushinja Embalo guhimba imigambi yo guhirikwa ku butegetsi kugira ngo bafashe abatavuga rumwe nawe, ibintu we ahakana. Yavuze ko yarokotse inshuro 3 zose zagiragejwe gushaka kumuhirika, nko mu Kuboza mu kwezi kwa 12 2023 imyageragezwa ryo kumuhirika ku butegetsi ryabaye. Embalo yasase inteko ishinga amategeko kuva icyo gihe inteko ishinga amategeko ya Guinea Bissau ntirongera guterana. Zimwe muri societe civile zishinja Embalo umugambi wo gutegura coup d'etat mu cyumweru gishize mu rwego rwo gukoma mu nkokora itangazwa ry'ibyavuye mu matora ashobora kuba ataramugendekeye neza. Umusesenguzi wa politike Ryan Cummings yabwiye BBC ko ibikorwa bya perezida byabanjirije ibi gusubika amatora mu gihe kingana n'umwaka wose biri mu byateye ayo makenga muri iki gihugu. Ariko kandi ku rundi ruhande muri iki gihugu biranashoboka cyane avuga ko igisirikare cyaba cyabikoze mu rwego rwo kwirinda imvuru za nyuma y'amatora, kubera ko yaba Embalo ndetse na Diaz bari bamaze gutangaza ko aribo batsinze amatora. Beverly Ochieng ni muguke mu bibazo byo mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba, ukorera ikigo mpuzamahanga gitanga ubujyanama ku mutekano Intelligence from
Control Risks nawe yemeje ko hari impungenge ku bivugwa kuri ihirikwa ry'ubutegetsi coup d'etat. Gusa yongeyeho ko kutavuga rumwe hagati y'abanyapolitiki babiri bakomeye ndetse n'icyemezo cyo kutemerera Pereira kwiyamamaza mu matora bishobora kuba nabyo byarabaye imbarutso yo gutuma ingabo zibyivangamo zikanavanaho ubutegetsi. Hari aho ibi byaba bihuriye n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge se? Ubwo yatangaga ijambo rye kuri televiziyo y'igihugu, General Denis Chana yavuze ko igisirikare gifasha ubutegetsi nyuma yo kuvumbura umugambi mubisha wari ufitwe na bamwe mu banyapolitiki bafatanyije n'umushoramari ukomeye uzwi mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, umugambi wo guhungabanya igihugu. Gusa igisirikare nticyatanze andi makuru arambuye ashimangira iby'uwo mugambi. Icyakora Guinea bisazwe cyane kuba inzira ikomeye cyane ibiyobyabwenge nka kokayine bituruka mu majyepfo y'Amerika bijya mu bihugu by'i Burayi. Umuryango w'abibumbye wigeze kwita Guinea Bissau igihugu cyibasiwe bikomeye cyane ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge kubera ko gifite uturwa twinshi cyane tudatuwe n'abantu. Ibi bikaba byorohereza cyane abakora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ubu ninde utegeka Guinea Bissau? General Ntamu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo ubu niwe warahiriye kuba perezida w'inzibacyuho mu gihe cy'umwaka. Uyu mujenerali yahise ashyiraho guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 23 n'abanyamabanga ba leta 5. Ku rundi ruhande, Embaro yavuye muri Senegal yerekeza muri Congo Brazzaville. Amakuru ava muri Senegal na Guinea Bissau avuga ko yavuye kubera uburakari bw'uko minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yavuze ko ibyabaye atari coup d'etat. Diaz nawe uvuga ko yarokotse igifungo ku munsi wa coup d'etat ubu yahawe ubuhungiro muri Nigeria. Ni gute abo muri Guinea Bissau babyakiriye? Kuwa gatandatu ibihumbi by'abagaragambya bafashe imihanda basaba ko Pereira arekurwa ndetse banasaba ubutegetsi ko hatangazwa ibyavuye mu matora. Ikindi kandi imiryango 3 ya societe civile yasabye ko habaho imyigaragambyo mu rwego rwo gusuzugura ubutegetsi kugira ngo habusubizweho ukuri kw'ibyavuye mu matora. Ariko hatanzwe ibitekerezo bitandukanye kuko nka bamwe mu baturage bashimiye igisirikare ndetse baniteze ko hazabaho uguhererekanya ubutegetsi binyuze mu mucyo. Uwitwa Sukari Gassama yabwiye BBC ati ntabwo narwanya ubutegetsi bwa gisirikare mu gihe cyose bwateza imbere imibereho myiza. Pereira wahoze ari umudepite yavuze ko ubu igihugu kiri mu bihe by'akajagari. Yongeye ati nta n'umwe uzi ahazaza ha Guinea Bissau. Byinshi byagiye bivugwa kuri iri hirikwa ry'ubutegetsi muri iki gihugu cya Guinea Bissau. Mbashimire cyane mbifurize